Slavos temaşavan hêja bultena saet 6 êvarê ez ji wara pêşkêş kir di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Amerîka rola Serok Mesûd Barzanî di nêzîkkirina aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bilind nirxand. Nivîzgeha Karûbarên Xwecehiyên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê civîneke berfereh bi serokên xwecehiyên Rojhilat re encam da. Li Gudawarê Tiltemrê bû cara yekem rejima Sûriyê rêgirî li dewriyeke Emerîkî kir. Tora Sûriya Mafê Mirovan dibêje ku di çarçoveya 22 rojan de 155 kes li Idlibê bi destê Rûsya û rejima Sûriyê jiyana xwe ji dest dane. Dubara Slav. Du her sê serokatiyên Herêma Kurdistanê di sê hevdîtinên cuda de legel balyozê Amerîka li Iraqê civiyan. Di wan civînan de peywendiyên Herêma Kurdistanê û Amerîka pêşhatayên navçeyê û paşaroja gelê Kurd li Sûriyê jî hatin gotûbêjkirin. Rola Serok Barzanî di nêzîkkirina aliyên Kurdî de li Sûriyê jî ji aliyê balyozê Amerîka ve bilind hatin nirxandin. Li Herêma Kurdistanê pêşwaziya balyozê Amerîka li Iraqê sê hevdîtinên cuda de li gel serokatiyên Kurdistanê hate kirin, civîn li gel hatin encam dan. Di wan civînan de peywendiyên Herêma Kurdistanê û Amerîka û pêşhateyên navçeyê hatin gotûbêjkirin û dîtin û nêrînên xwe derbarî pêşeroja gelê Kurd li Sûriyê jî bi hev guhertin. Roja çarşemê 5 Sibata 2020 Ofîsa Serok Barzanî belav kir. Li Salahdîna Herêma Kurdistanê Serok Mesûd Barzanî li gel Matthew Moller balyozê Amerîka li Iraqê û Şamda pêre civiya. Di civînê de rewşa siyasî dawîn pêşhateyên Iraqê û Herêma Kurdistanê û navçeyê hatin gotûbêjkirin. Ji derê serbar kir ku di civînê de ronahî xistin ser projeya siyasî li Iraqê û raspartina serokwezîrê nû, tekezî li ser çareserkirina pirsgirêkan û bersiva daxwazên xwepêşanderan bi erînî û aramiya Iraqê hate kirin. Herûha di beşekî dinyê civînê de derbarî pêşeroja gelê Kurd li Sûriyê, Serok Barzanî û balyozê Amerîka li Iraqê dîtin û nêrînên xwe bi hev guhertin. Ji alî xwe ve jî balyozê Amerîka li Iraqê rola Serok Barzanî di nêzîkirina aliyên Kurdî de li Sûriyê bilind nirxand. Herûha di heman civînê de tekezî li ser geşa pêdana peywendiyên Herêma Kurdistanê û Amerîka û hemahengiya berdewam ya navbera wan de hate kirin. Mesrûr Barzanî, serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê jî li gel Matthew Moller balyozê Amerîka li Iraqê civiya û dawîn pêşhateyên Iraqê û navçeyê gotûbêjkirin. Herûha tekezî li ser giringiya aramî û rewşa Iraqê û hatina hikûmeteke çaksaziyê encam bide di asta daxwazên xelkê de be. Nûneratiya hemû pêkhateyên netewî û olî be li Iraqê, peywendiyên baş jî li gel Herêma Kurdistanê hebin û peywendiyên guncaw bo welatên cîran û civaka navdewletî li ser bîngeha berjewendiyên giştî ava bike kirin. Di beşekî dinyê civînê de amaje hate kirin bê giringiya berdewamiya piştevaniya hevpeymaniya navdewletî ji hêzên pêşmerge û artêşa Iraqê re di çarçoveya rûbirûbûna gefên rêxistina Daişa terorîst de. Herûha di daxuyaniyekê de Ofîsa Ragihandinê ya Serokatiya Herêma Kurdistanê da zanîn ku Nîçirvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê doh êvarî pêşwaziya Matthew Moller kir. Duê civînê de serokê Herêma Kurdistanê tekez kir ku wekû herdem Herêma Kurdistanê alîkariyê di bi destxistina aramiya siyasî de li Iraqê bikew û dê ji bo çareserkirina hikûmeta Iraqê ya bêre ji pirsgirêk û krîzan re û erêkirina daxwazên xwepêşanderan re di jiyan û pêşerojeka baştir hêjayê milletên Iraqê be alîkar be. Serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê dibêjin biryara vekirina ofîsên enekesê û baragehên partiyên wê li ser daxwaz û bangên yekrêzî û yekelwêsta Kurdan hatiye. Tekeskir jî ku hîn jî enekesê li benda daxuyaniya rewşa girtî û revandiyana da ku berev avakirina bingehên bihêz ji yekelwêsta Kurdî re biçe. Serkirdeyên Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriyê dibêjin biryara vekirina ofîsên enekesî û baragehên partiyên wê li ser daxwaza û bangên yekrêzî û yekhelwîstiya Kurdan, wekû encamdana niyazên pak û zêdekirina bawerî û avakirinê li ser vê gavê ji bo çareserkirina hemî pirsgirêkên nakûk hatiye. Di vê derbarê de malpera pedekesê nêrîna sê serkirdeyên enekesê wergirtiye. Faysal Yusuf endamê desteya serokatiya enekesê ragihand ji berê de enekesê biryara girtina ofîsên xwe nedaye. Lê jê aliyê esayişên rêveberiya peyadê ve vekirina wan bi zorî hate qedeğekirin û encûmenê biryara dubara kar têde eşkere kir. Piştî ku heman alî ofîs girtibûn ragihand
ku ew rêgiriyê li karê çalakiyên siyasî û medyayî û nivîzgehê enekesê nake. Yusuf Dazanî enekesê tekezî herdem li ser giringiyek helwestkirina Kurdî û giringî û bihêzkirina yekîtiyê ji bo xizmeta doza Kurdî û ehtîrafê bi mafê gelê Kurd li Sûriyê û bi destxistina hevpariyekî di paşa roja Sûriyê de di riya cîbicîkirina biryar navdewletî û nivîsandina destûreka Sûrî ya nû re kiriye, ku tê destûriya ya nû ji hemî Sûriyan re be û çespandina mafê gelê Kurd tê de li gûr nêrîna Kurdan ya hevbeş be ku em wê levger dibînin. û got jî divê gava bê piştî temambûna gavên avakirina behweriyê li gel peyedê û diyek salkê de enekesê daxwaza cîbicîkirina rêkeftina dihokê dike wekû zemînekî ji danûstandinan re û bi serpiriştiya Navdewletî û Herêma Kurdistanê be û tekeskir hîn jî enekesê li benda daxuyaniya rewşa girtî û revandiyan e da ku berev avakirina bingehên bihêz ji yekhelwestiya Kurdî re biçe. Ji alî xwe ve endamê desteya serokatiya enekesê Slêman Oso jî got ku biryara enekesê zelal û navarok xuya ye û armanca me jî di daxuyanî ku em di dîtina xwe de ji bo yekrêziya Kurdî ciddî ne. Tevî ku hîn gelek dosyên rêkarin avakirina bawerî bi dawî nehatine, bi taybet dosyeya revandî û binçavkiriyan û dêvekolîn divê dosyeyê de berdewam be. Da ku rastî were xuyanî û kesên ew kiryar kirine werin sizadan û diyar kir ku arman ji vê veguhestinê ji dosyeyên giring re wek hevdîtina siyasî derbarê mafê gelê Kurd û helwest ji rejîm opozisyona Sûriyeyê wek em ê li ku derê bin li gor dîtina me ya yasayî ya yekbûyî dosyeya hevpariyê bi hemî şêweyên xwe. Her divê derbarê de Mehsen Tahir serokê xwecehîn enekesê ji malpera pedekesê re ragihand ku biryara vekirina ofîsên enekesê nej nihade ye, lê enekesê beriya salekê di civîneke xwe de biryar dabû erkê destnîşankirina dema guncaw ji vekirina ofîsan re ji desteya serokatiyê hatibû xwestin û ji ber wê yekê beriya buharê ji bo amadekarîn hatina cejnên avda pîroz biryar hat ragihandin. Tahir tekez kir ku vekirina ofîsan di karê cemawerê enekesê ji bo lidarxistin û vejandina çalakiyên aştiyane ku li ser dirêjahiya dema borî nehatina rawestandin. Bêhtir û bihêz bike û dê ji her kesê re bide xuyanî ku enekesî hîn jî xwedanhêzeke cemaweriya mezin e. Ku piştevaniya projeya netewî bi serokatiya Serok Mesûd Barzanî ye û hêza wê rêbaza Barzanîyê nemire. Herwiha Mehsen Tahir serokê xwecehîn enekesê amaje kir daxuyanî dawiyê ya rêveberiya peyedê bi tirs û nezelale û rastiyê nade xuyanî û ji ber wê yekê her kes li hêviya zelalî û rastiyê derbarê vê pirsgirêk û çavên hemî malbatên bincavkirin li hin bêzkirina zarên wan e di zûtirîn dem de. Piştî ragihandina biryara enekesê vekirina ofîsên wan li Rojavayê Kurdistanê roja duşemê sîsiyê Sibata 2020 Mazlûm Ebdê fermandarê giştî Hesedê biryara Encûmena Niştimaniya Kurdê li Sûriyê derbarê vekirina ofîsên wê û baragehên partiyên wê li Rojavayê Kurdistanê pîroz kir. Bu gaveke giring pesenda û got ku ew gaveke giring e duwarê avakirina baweriyê de û pabendbûna xwe ji bo ji hev nîzîkirina nerîna û yekrêziya Kurdan tekez kir. Lê tenha tu gavên ceddî nehatine avêtin û pirsa ku her kes li Rojavayê Kurdistanê jê re benda war û dicopîne, gelo vê carê yekrêziya Kurdî dê bi ser bikeve yan jê dê bimîne xewneke ji xewnên Kurdan. Bersiva wê jî bi rojên bên re tê xuyanî. Nivîzgeha karobarên encûmenan bi serokên xwecehiyên Rojalatiyên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê re civînek berfireh li darxistê de rewş û pêşatayên meydanî û siyasî yên dawiyê li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bigiştî got û bêj kirin. Bi amedebûna Mehsen Tahir serokê ofîsa karobarên xwecehiyên enekesê û hejmarek ji endamên ofîsa karobarên encûmenên xwecehî bi bejdarbûna serokên xwecehiyên odeya Rojhelatiya enekesê ku xwecehiyên Dêrek, Girkêlegê, Çil-axe, Tirbespiyê, Sincexê li xwe digire, odeya Rojhelatiya encûmenên xwecehî yên bi ser enekesê ve roja çarşemê 5 Sibata 2020 civînek berfireh encam da. Di destpêka civînê de behsa rewşa rêxistinî ji aliyê serokê ofîsa karobarên encûmenên xwecehî Mehsen Tahir hate kirin. Ku raportên ji aliyê xwecehiyan ve hatibûn pêşkêşkirin, hatina xwendin û bersivdana wan hate kirin. Serokên xwecehiyan jî bi biryarên ku ji emîndariya giştiya enekesê hatibûn derxistin hatin agehdarkirin. Derbarê rewşa Sûriyê duwê civînê de Tahir rewşa Sûriyê bi giştî û rewşa Kurdî bi taybetî û dawî pêşateyên siyasî li deverê şirove kirin. Behsa civînên serokatiya enekesê bi aliyên Amerîkî, Rûsî û Ewropî re li hundir û dervî welêt kir. Eroha behsa berdewamiya binpêkirinan ji aliyê hin komên çekdariyên bi ser Tirkiye ve derheqê gelê Kurd yeresen li Efrîn, Serêkaniyê, gundewarê Tiltemir, Zirgan, Girê Spî li Kurdistana Sûriyê. Ew jî ji kuştin, weyrankirin, revandin, dizî, koçberî û guhertina dîmografî kir. Tekez kir ku ew kiryar dûrin ji prensîpên mirovî
و روشتی و لدجی مافی مروان و یاسایی نفزولتینه. هر خمساریک جه آلیم برپرسیار جه آلی اپوزیسیونی و جبو و گراندنا پنابر و کوچبران بو مال و ملکن وان و دورن وان ین رسن لکردستان سوریه تکس کر او یک دکوه ده چارچوبه سیاست کاری باسکری لدجی گله کردو هبوناویا دیروکی. درباری روشا کردی تاهر لسر یک هلوستا کردی کو گله کرد دوی قوناغا هستیار ده پی ویسته تکس کرو گوت تو بجارده دن لپیش کردان توننه و دیار کر دوی تفدم همو دست پیشخری و بانگین جبو یک هلوستا کردی با آوائه کی برپرسیارتی دیروکی بجی بکه تاکو بگه هفپاریه که راستقینه ده آلیه لشکری ریوبری و سیاسی ده. ده داویا جوینه ده بناوی خو سروکن خوجهین روشهلات ین انکسی محسن طاهر سروک اوفیسا کاروبارین خوجهین انکسی سپاسیا سروک مسعود بارزانی و نیچروان بارزانی سروک هرما کردستانی و مسرور بارزانی سروک حکومت آوه لسر رول و پشتگیری آوان جبو دوسیا گلی کرد لسوریه ده همو جواتو هفدیتر نافدولتی ده و جبو پاراستنا مافی گلی کرد لسوریه کر. ده داویه ده جبو گشه پیدانا اکتیف کرنا کارو خوابات آوان و آمده باشیه جبو هلکفتین آدار ین هیجا آلین کردی لسر خوجهیان هاتم بلاف کرن. لگوندوار تلتمری روجاوای کردستان چکدارن رژیم اسد ریل پیشیا دوریک امریکی کودخواست در باسی گندن آشوریان ببگرد. جدرک خوجهی جناوا تلتمری جارکر راگهان دما کو دوریک امریکی هول ددا در باسی گنده تل شمیران ل روجاوای گوندوار تلتمری ببه جالی چکدارن رژیم لسر خالک چاودری ریگری ل هاته کرن و او نچار کر کو وگره بنگاه خوا. اوه جارا یکیه کو ریگری ل دوریک امریکی جالی رژیم اسد و ل روجاوای کردستان تی کرن. بله تماشاوان جان هاجی از برای خوبت میوان خواه برز بشار امین اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دنباش برز بشار جمجارا یک ریزیا نافمالا کردی امی دست به اخافتنا خواه بکن لسر چه بنگهی و بریار دا کو نویزگین خواه لروجاوای کردستان وکن هینجی دوسایا گرتیان نزلاله. برز بشار بله هفکار می دبیجن برز بشار نه آمده حتی که آمده به جاوکدن میوگرن جمع میوان خواه لکامپا قوشتاپا یا پنبرین روجاوای کردستان زیدتر جه صد خوندکارین روجاوای کردستان یین سرکفتی ده آهنگ که ده هاتن خلات کرن. تەوی ژیانە دەربدەری و پەنابەریێ زاروگ و خوندەکارên Rojavayê Kurdistanê bi piranî ji proseya xwendinê dûr neketin. Piştevaniya xwendekaran bawayekî berçav li Herêma Kurdistanê tê kirin. Birêveber û mamosteyên xwendekaran jî tevî hin astengiyên tên pêşiya wan kar û roleka pîroz bi fêrkirina nifşekî Kurd radibin. Li kampa Qoştepeya Penaberên Rojavayê Kurdistanê roja pênşemê 6 Sibata 2020 û bi beşdariya şandeke rêxistina kampa Qoştepe ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û şandeke Partî Demokratî Kurdistan Liqê Qoştepe û navçeya Qoştepe nûner û birêveberên dezgeha xêrxwaziya Barzanî û asayişa kampa Qoştepe û rêxistina dosa û mamoste û malbatên xwendekaran nêzî 140 xwendekarên ji polê yekem ta polê nehê yên asta seretayî û amadayî wajmarek mamoste li dibîstana Qamişlo ya seretayî serbarî dezgeha Ark ya medyayî di ahingekê de hatin xelatkirin bawernameyên spasî û rêzgirtinê li ser wan hatin belavkirin. Lêdwaneke taybet de Serdar Rehman birêveberê dibîstana Qamişlo behsa hejmar û rêjeya giştî ya xwendekar û serkeftiyan dike. Pêviye du werzê duwem de hejmara serkeftiyan zêdetir bibe. خەڵاتکردنی قوتابیەکانمان پۆلی یەکە تا پۆلی نێو مەزموعی قوتابیەکانمان 1600 تەڵەبەیە 45 پۆلمان هەیە و 135 قوتابیمان تەکریم کردو لە هەر سەفەرچی سێ قوتابی پۆلی لە هەر سەفەر سێ قوتابی یەکەم و دووەم و سێم بە هیواداری هەموو ساڵێ قوتابیەکانمانەوە سەرکەوتم ئینشاءالله ئەوانەی کە فەسڵی یەکەم و دووەم و سێم بوونی هیوادارین ئەو قوتابیانێ ببنە یەکەم و ئەوانش چاولێوی بکەن و ئینشاءالله بکتە دافعات و تەشجیع لۆ قوتابیەکان و سەرکەوتنیان و دەخوازین. زیرین یەک ji xwendekarên keçe li dibîstana Qamişlo
ji xwendekarên serkeftî di xwendina xwe de di werzê yekem yê xwendina 2019-2020 de hatiye xelatkirin. Hestê xwe bi serkeftinê di daxuyanî û nameyekê ji hevalên xwe re jî dişîne. هاتي خلات كرن بيكي بخلات كيف فسبون وانه بدافع عن دعمك وام كنا ناخذها بالتربيش كمان ام جالكي كيف فسبون راسي وام جالكي سباسي مع مصطفى ومدير اخوتين سر بيت عبانكو بمرديتي وام هيبينا هل طالبك انه الفيديو انه حاضر به انه هاش كنا ناخذها باوجي بسر كريش برجو جالكي شعورك كيف وش مثلا وقت سر كمان فضلت جالكي كيف اشتريتي بس اوجي بهيبينا انه مثلا انه قاعد تقدر كمان جالكي خوشولو وهيبي مع حمصر كمان د سقایەکە کەیفخۆشی و شاهیدە ئاهەنگا خەڵاتکردنا 135 خوێندەکاران بە ڕێستەکدیلانên کوردی bi beşdariya خوێندەکار û mamosteyên wan bi dawî hat. Li hêviyên dê û bavên خوێندەkaran ji bo dîtina zarên wan jî di nav خوێندەkarên serkeftî de bi dawî nehatiye. Hîn jî derfet lê pêşiya خوێندەkaran ji bo pêşxistin û serkeftinê li dar e. Ji kampa Qoştepe, Alî Omar. بله تماشاوان هجا جارك دنزه وگرم جمعیوان خواه برز بشار امین اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی لگلمه دنباش برز بشار جمجارا یک ریزیا نومالا کردی امی دست به اخافتن خواه بکن لسر چه بنگهه و بریارا وکرنا نویزگین خوادا این جی دوسای گرتیان نزلاله و نهاتیه اشکره کرن. بله سلام ورد شوارع حرمت شوارع تماشا مداري كرنا قهداري وري بيشم مثلا موان جبونا جبو فكرنا اوفيسا دمك دريش وان زوده يعني اعلان كربون ايه ماشي دمره انه هنا ما ابتشت يعني ام جيبون لما اهميه دا مساله قرتيا او يقتدي هاتنا اختطاف کرن او هاتن گرتن او بنچاف کرن ام جوا کسا براستیجی ام حتی ایروجی ام نزانه بیج خلقی وان جاهلی وان چبی بیجن يعني ام دحسن وك مسؤولي كي وك بربرسيه كي سكران بدايه ام قرق دبت جبر بيه كي براستيجي يعني جيه قرنقيه جمع او مسألة قرتي او ايق هاتن الروان دنودن تبي ويجي تالي يعني مريت شبكه جبو اوفيسي ما جبو نشاطه ما جبو كاري ما ام براسي بحوجي مكاتب يا اخوان بحوجي ام كارو خبات ونشاط اخو بدزي بكن شلوي واشكال بكن المكاتب اخو شلوي فرق لك براستي جبوناوي ام دمينن نشار الا ام مكاتب اخو بكن يعني وام بالنسبه لي جاردي ندوز اخو مساكنين ام جاردي جبدن دوكان بجيج يعني برز بشار حطنها زانيارين نو آگاهي نو درباره دوسايا گرتيا رجالية قصده و وكو برسف جوار نهاتيه والله او بيان اوان براستي او بيان عول قدر خستين او بيان يعني وك اجواء شلو كرن نزل الكرن براستي جماره يعني بيتر تعقيد كرن نخوة ناق راحتي دان مسري كما جبر وقت راستي نامك وقت تشتكي بيتر جانبي سلبيتي دهات خوي يا كرني ايجابي جبر بيكي يعني اويات تعدكر ودور جي جاردي انها امجي اوجي امي لدوبن كابي مساله ما بقين كيدري يعني ام خجينا هات الاخوار وامي بردوان من وقت بيلي كولي وان دار امي بابي مساله ام سرفنا اقرن دبي ام تشكي فين بكنت دبي تشتكي اشكرش برد بيجن تبي نعمه خوياي ام جي فين بكنجي شويه بلكي جاردي امل هشتني انه والله هناك جاي بلكي تدي يعني بامل قصاغ بامل نظام جمر جيمي بامل كاتشلوفي يعني هيجي نبوي رنجي هاني تمامتي انه ام جي بي هيفيني بله برز بشار بريارة ذكرنا نفيزكهن و قالوا فشارك بو ياجي ضغطك بو جالية امبيجن امريكا وروسيا لسروا هردو اليان هاتا كرن حتاكو واف بريار ستاند والله انا اوان جمال بحث لكني مسألة مكاتبة بس تاني او يعني روسا بيدر وامريكان اجي انه ام بيك ريجيا ورني يعني بس ام دو اليات تدبير مثلا انا روسي دبي ام بيك ريجيا ورني امريكان جبي ام يك ريجيا ورني ليك بريمة جنيف يك وبرياري الدولي وحل ازمات سوري خلال مسألة نار دولتي
خلال بريارة بيستو دك انجي وشار خلال بريارة بيستو يك حجدة خلال مخرجات جنيف يك يعني مسألة تفاوض دابنا بوزيشن والرجيم دابنا أمريكان بريمة دوي بينما أم فهم دكين روس تشكيل دويشن يعني تبي قبالي ما خوشك بوار اشتغلين روس دويش خبرك نيات ببنيات وأمي برجيم أمي دانو استندلو أخاف يمكن الجمع أوجي جي يعني جي راحتي نجي هبي ويجي مجوار قوتي ما قوتي أجر هنا ضامن بالجمارة أجر هنا ضامن بالجمارة مشكلة دوتي أجر هنا تهيئة يمكن أم زانب أم درن جمر جيمي شيء هنا تهيئة يمكن أم جار ريجي أمادة الشير لأم نزل شيء تاني هون بين أرن جمر جيمي هم رجيمي بقوتي شيء نابر رجيم ممكن رجيمي جمار قوتي رجيمي بري هذا سرك نظام رئيس النظام قوتي أشكاله قوت ما أو مناطق كردي قدبين كردين ودبين كردستان سوريا سنة سدي حفتشين كردن بمعنى سيد مين أو سي مكونة كي أساسي لحالة خنا شكلية بمعنى مناطق كردين حالة خطنا أبيت ضد بيجي مع بري صد صالي مش أرمنيا سمح عندي مكاتب مدارس خد شكل تقريبا كنيسة خاص شكل تقريبا فلكلوري خم مارسكن تقريبا ثقافته خم شما نش كرد دارنا هيرج بل كرد نزعات بيشيل لغور قطاوي نزعات اتصالي الجموانه لو ما امش كرد دارنا هيل وقت كرد جوكوان بيجين او جبر عادات اخوان تقاليد اخوان ثقافته اخوان مدارس اخوان خاص طلع مكان بلا يعني ودا تاريخ سياسي جي روسار بيجما يعني قانون او نظام اداره محلي الجماعيه ام قارن نظام اداره محليه انت توسيع بكل مستوى مناطق الجمر الجيمي جبهه بتني وروس في اتجاهي بله برز بشار امريكا دريده ميدا اگر ام بیشم به دست پیشخریه که روسی اون برای خود بدن رژیم دا کو رژیم لداخوازن و بنره امریکا دريده ميدا و راضی ببه ادفيجم او شأني واني اي ما وقتي ام زانبن برجوانديه ما تكديجي اي ملتي ما تكديجي بروجاك هبه ام سربا اخذن اي ما جاردي ام الجمع خيارات قش مقبول وقتي قبريم ما بدي ما في ملتي موقف ياما ام نبع بوزيشن نريها مجرد ام يعني كموقف سياسي ام اساسي اموري ما قضايا حل بكن ام ويا سروي اساسي وبين ترجع من قضيه خوي كردي ام خدينه ايما الجمع ام حتى ايرو او خيار امريكي ام بيتر بيفاني حتى ايرو ما موقفي اخوان دايخ يا كرن وك انجمان ام مصيري قضيه اخوان بمصيري حل ازمه سوري بريا الامم المتحده مرجعيات جنيف وقرار بيستو ضد بينجي وشات ما بويف قري داي حتى بله برز برد الجمل جيه سكليه بله برز بشار ام دخوازم هيك بحثا رولا هريما كورساني رولا سروق مسعود بارزاني حكومت هريما كورساني دفي دست بيشخري ده بكن رولا برز ياجي سروق مسعود بارزاني دفي دست بيشخري ده چيه باوريا ما ايما شخوا او اداوي افي دريا كيربي هجر اتفاقاتنا بكن كيربي بشرنجيبي هجر رعايتها سروق سرت النبي لجمع تضمان وباوريجي تنبي الجمع وك انجمان هجر رعايتك سروق النبي سروق برزاني سروق مسعود برزاني هجر رعايتها ويجير النبي وضمانه ويجير النبي لجمع تضمان جمع مسائل النبي الجمع ويا وبمين تشتكي بقيمه وبمين مجرد تشقوتنا ما كنت ما ام دبينن تشتكي رعايتها سروق سنبي او جي ضمانه مايو جي باوريا مايو جي ثقتها مايو بله برز بشار مدید کو دوه بفرمی نویزگاه و وکو پارتیاک سرکاج انا کسینه لکوبانی هاتا ذکرن نویزگاه دن لقامش لول دیری که لعمود و کنگی ورن ذکرن جبال ايما انا ذكرنا وان حطانها جي مثلا انا بيجي بارتيا ما او مكاتب بي قامش له ملكي بارتيا ماله ملكن قهاتبون قرتن او وقتان ملكي اگر انفكن درو سيرو باقش كرن وتديد والترتيب كرن جير لازم بينما مثلا الحسكي مدابو خديان كريبو
ام مجبور انا بقرن يكرين نشخر ببينه بله اجا كان حاكنجي ببين او يعني مساله سكناوي ونبكرناوه دفرده يعني هين يا فيدانا بله پشتی وکرنا نویزگاهان کار وال سر عرضه و چاوا ورا انجام دان برز بشار والله ما ابي يعني ما ور برنامج ما بفيرنجي انه ما امي ما بريجي نسكن عند النشاطات يا اخوه لأوي بشكل عملي فراتر من براس باشه برز بشار اف یک ریزی و یک هلوستا نافمالا کردی و چاوا تیکه و خزمتا در بدرین سریکانی گریسپی و عفرینه لجمع ما يعني إما ما آلي خده يعني كارش بنا سريك يعني وجريسبي وحتى عفرينه ما بائتلاف الكار نكرن لجان تشيكن ولجان فرعي شيء تشيكن وأويك حيش كس جي سريك يعني سسي جريسبي دودي جي عفرينه سسي جي خلقي وي أوي بسبور مسائل هذه أوي أوشي بشدار من تيدي وامي كارج الي انجمنه دي كلافه امي فيكا بكن جمسائل خلق فقر جمسائل ديموغراف تغييرات ديموغرافيه مسائل ذاتارش خلقير جمسائل ايج اشيان ايوا بالنسبه لي وان او كان شدمينا بله برز بشار داوین پرسیار اوا کو تا چه استه هون بیوینه کو اف دست پیشخری بسر کفه وکو رکفتنین هولر یک و دو و دهوک نبه و ام بیجن فشل نینه والله ما ام دبيشن انا والسر مظلوم عبدي جيت سكني و اخذ جيوي وايماش الي مدي دسيت اجتماعي اساسي هنا مجوان قوتيه ايما ام دخازن ام تدخازن ام دخازن شراكتك حقيقي ام شريك من برياله سياسيه ام مسائل اداري سياسي عسكري تبديل ام آمادن الشراكة حقيقية اتفاقية نهر واتفاقيات هوك الجمع مقبولة واتفاق أي اتفاقية اختيار تكون جمع مقبولة وبتعديل جيجير الجمع مقبولة وبرعايتها سلوك مسعود بباشا وبضمانها هناك دولتك مازن بباشا إيما أبن دمينيج آلية وان أو كارن شبكن أو سرواتك بله برز بشار امین اندام پولیتبیریا پارتیا دموکرات کردستان سوریا گلکس پاس بو بشدار بوناته بو پشگیریا باجار ادلب و گندوار و راوساندن شر و تندوتوجیه شاندکه هف پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه دست به گرک اروپی و امریکی کریه بریارا زنجیرک هفدیتن لگل برپرسن یکیتیا اروپا و امریکای دربار روشا ادلب انجام بدن جبوی پشتگیریا باجار ادلب و گندوارن و راوستاندن شر و تندوتوجیه لوی باجاری شاندکه هف پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه دست به گرک خواه لأوروپا و امریکا کرنه و بریاره زنجیره کفدیتن لگل برپرسین اوروپی درباری روشا ادلبه انجام بده. اره لگوری اوفیسا راگهاندنه یا هف پیمانی بلاف کریه کوشانده که هف پیمانیان اجتماعی اپوزیسیونا سوریه بری خودای اوروپا دا کو داوین پیشهاتین ادلبو بمپیکرنن کو در حق ولاتین سیویل ده جالی رژیم و روسیه و تینه انجام دان گوتو بیش بکه. همان راگهاندنه دا دیار کرن کو بریاره ایرو عبدالاحد اسطیفو سروکی ریوبریا پیوندین دربیا هف پیمانیه لگل برپرسن یکیتیا اوروپا و وزارت دربیا بلژیکای را بجوه و لگل وان روشا سوریه بگشتیو داوین پیشاتین روشا ادلبه و بمپیکرنن کو جالی رژیم روسیه و تینه انجام دان گوتو بیش بکه. اروها جالی خوجی جیگرا سروکی هف پیمانیه دیما موسا سردان امریکا کریه دا کو هجمارک هفدیتن لگل برپرسیارین دو وزارت دربیا امریکا و
گۆشکا سپی و نەتەوە و ئەندامên کۆنگرێسا ئەمریکی de pêk bîne û jiwan re rewşa konha Idlib têre derbas dibe û bin pêkirinên kotêne encamdan diyar bike û daxwaza rawestandina êrişên rejîm û Rûsyayê yên hovane li ser Idlibê li gorî biryarên Encûmena Ewlehiya Navdewletî bike. Weke hevpeymaniya niştimaniya opozîsyonê daye diyar kirin ku biryare înabê emîndarê giştiyê hevpeymaniyê Abdilbasit Abdilletîf seredana Ferensa bike û li gel berpirsên pilebilind yê wî welatî derbarê Idlibê bicive. Roja Şemiya Bûrî, hevpeymaniya niştimaniya opozîsyona Sûriyê di daxuyaniyeke xwe de daxwaz ji civaka navdewletî û rêxistinên yasayî û yên mafê mirovan kiribû ku bi erkê xwe rabe ji bo rawestandina êrişên rejîm û Rûsyê li ser bajarê Idlibê. Tevî gefên Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji rejîma Esed re ku xwe ji tevahiya navçeyên li derdora xalên çavdirî yên Tirkiye vekşîne û agahdarkirina Putin ku eger rejîm xwe ji wan navçeyên verekşîne ew bêdeng namîne lê rejîm di destdanîna ser gund û bajarên Idlibê de berdewam e. Çalakvanên di nava Idlibê de ragihandin hevdemî berdewamiya êrişên rejîm û Rûsyê li ser bajar û bajarokên Idlibê rejîm ji alîkî din ve berev bajarê Seraqib ve birêve diçe. Tîma berevaniya sivîl daxuya kirin ku doh de encama bombabarankrina balafirên şeriyên Rûsî li ser gundê Cidraya li bakurê gundewarê Idlibê komkujiyek hate rûdan û têde malbatek bi temamî hate kuştin. Weke ji derên xwecehî da nazanîn û doh şerûpevçûnên tund di navbera grûpên çekdar û rejîma Esed û Mêlîsin bi ser ve li ser hejmareke bereyan li Rojava û Rojhilatê gundewarê Seraqib de rûda. Rejîm kariye hevdemî wan şerûpevçûnan pêşve biçe. Eroha ji derên serbazî ragihandin ku piştî vekşana grûpên çekdar ji Rojhilatê gundewarê Seraqib re rejîma Esed û Mêlîsin bi ser ve hejmara gund li heman deverê kontrol kir. Kariye gundê Tiltoqan jî bixebin kontrola xwe de û xala çavdêriyê ya Tirkî jî dorpêç bike. Derbarî bereya Seraqib jî heman ji derê got ku balafirên şer yên rejîm û Rûsyê êrişin xwe li ser deverê berfirehtir kir. Di encamê de kariya bajarê Seraqib ji aliyê Bakur ve li devera Hacizî Duêr li ser otostrada navdewletî dorpêç bike ku bi vê yekê dibe rejîm bajarê Seraqib ji her çar aliyan ve dorpêç dike tevî hebûna xalên Tirkî li deverê. Ev gurbûna êrişên rejîm û Rûsyê li ser bajarê Seraqib hate piştî ku Recep Tayyip Erdogan Serokê Tirkiye muhlete heta dawiya vê mehêda bû rejîma Esed da ku xwe ji tevaya navçeyên ku xalên waniyên çavdêriyê lê hene vekşîne. Eroha Erdogan Putin Serokê Rûsyê jî agedar kiribû ku eger rejîm xwe ji navçeyên ku hatine destnîşankirin li gorî rêkeftina sûçî venekşîne duê demê de ew bêdeng namînin. Derbarê rewşa Helebê jî ya ku nedûre ji rewşa Idlibê re çalakvanan ragihandin doh balafirên şeriyên Rûsî bajarê Endan li bakurê gundewarê Helebê kira armanc de encamê de sivîlek hate kuştin û çend kesên din jî birîndar bûn. Weke çalakvanan dane diyar kirin ku doh danê êvarî bajarokê Eyncara rastî topxaneya giran hatû di encamê de welatiyek hate kuştin û çendên din jî birîndar bûn serbarê rûdana ziyanên madî mezin li heman bajarokî. Ev zêdetirî sê mehane û her du bajarên Heleb û Idlib rastî mezintirîn operasyoneke leşkerî ji aliyê rejîma Esed û hevalbendin wê tê ku di çarçoveya vê operasyonê de rejîm kariye hejmarek mezin ji bajarok û gundên Idlib û gundewarên wê bixebin kontrola xwe de û nêzîkî navenda bajêr bibe. Leşkerî ji bo nava xaka Sûriyê berdewam e. Ji derên leşkerî Tirkiye ragihandin ku doh çarşemê artêşa Tirkiye karwaneke leşkerî ku ji 6 otomobîlên leşkerî û hêzên komendos pêk dihat li jêr çavderiyeke tund ji bajarokê El Reyhaniyê li parêzgeha Hatay ya Hevsînûrî bi Sûriyê re derbasî nava xaka Sûriyê kir û li gundewarê Idlibê bicih bû. Hevdemê derbasbûna karwanên Tirkî ji bo nava xaka Sûriyê artêşa Tirkiye roj bi roj hebûna xwe li ser sînor di navbera xwe û Sûriyê de bihêstir dike bi taybetî piştî êrişa rejîmê ya vê dawiyê li ser hêzên Tirkiye li Idlibê. Tora Sûriya mafê mirovan amarên qurbanîn êrişên rejîm û Rûsyê li ser her du bajarên Idlib û Helebê eşkere kir. Her li gorî ku Tora Sûriya mafê mirovan eşkere kiriye ku di heyama 22 rojên borî de 155 sivîl di nav wan de 49 zarok û 24 jin jî hene li her du bajarên Idlib û Helebê
لەسەر دەستێ ڕێژیم و رووسیە هاتنە کوشتن و ژیانە خۆش دەستدانە وەکە هەمان تورێ دایا خۆیاکردن و ji wê hejmarê 57 kes ji aliyê rejîmê ve hatine kuştin û li ser destê Rûsyê jî 98 kes li her du bajaran jiyana xwe ji dest dane. Raporteka Emerîkî dibêje bi vekşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê gefa dubara vegera rexistina Daişê ya terorîst bi xurtî dide xweyakirin. Weke di raporta desteya Emerîkî ya serbixwe di Pentagona Emerîkî de hatiye ku tevî kuştina Ebu Bekir el-Bexdadî xelîfeyê berê yê Daişê lê terorîstên Daişê karî bûn xwe li Sûriyê biparêzin û bi nehênî kiryarên xwe yên terorîstî encam bidin. Her wiha raportê daya zanîn û gotiye eger hêzên Emerîkî xwe ji Sûriyê vekişîne di wê demê de rexistina Daişê dê bi xurtî careke din vegere nava xaka Sûriyê. Serokê Rûsyê dibêje ewlehî û aştiya cîhanê girêdayî ye bi peywendiyên di navbera Amerîka û Rûsyê de. Li Kremlînê di dema li darxistina şahiya pêşwaziya 23 balyozên nû li Rûsyê Vladimir Putin serokê Rûsya axivî û got ku li cîhanê alozî heye. Bi taybetî aloziyên herîmî zêde dibin, metirsiyên teror û aloziyan jî zêde bûne. Bi vê yekê ewlehiya cîhanê jî dikeve metirsiyê de. Her wiha Putin serbar kir û got ku aştî û ewlehiya cîhanê heta asteke herî bilind girêdayî ye bi peywendiyên navbera Amerîka û Rûsyê de û serbar kir ku Rûsya di hemû mijaran de amade ye diyalogê bi Amerîka re bike. Artêşa İsraîlê hejmarek baragehên rejima Esed û Îranê li nêzîkî Şama paytexta Sûriyê û Dereyê kirine armanc. Li gorî çalakvanan ragihandine ku derengiya şeva borî balafirên şer yên İsraîlê bi çend mûşekekê hejmarek baragehên rejim û Îranê li devera El-Kiswê û bajarokê Mirc Sultan û navendeke lêkolînên zanistî li bajarokê Cemraya li gundewarê Şamê kiriye armanc. Her wiha heman jêderan dane zanîn ku balafirxaneya çandiniyê jî li Dereyê rastî êrişa İsraîlê hatiye. Ev ne cara yekê ye ku Artêşa İsraîlê baragehên rejîm û yên bi ser milîsên Îranî ve li Sûriyê armanc dike ku beriya niha jî Benyamin Netanyahu Serokwezîrê İsraîlê gef li Îranê kiribûn û gotibû ku eger Îran ji nava xaka Sûriyê dernekeve ew ji şer re amade ye. Belê temaşevan hêja bi vî awahiyê em giştin dawiya bultena xwe dubara serûçem bîrawe bînin. Amerîka rola Serok Mesûd Barzanî di nêzîkkirina aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bilind nirxand. Nivîzgeha Karûbarên Xwecehiyên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê civîneke berfireh bi serokên xwecehiyên Rojhilat re encam da. Li gundewarê Tiltemrê bû cara yekem rejima Sûriyê rêgirî li dewriyeke Emerîkî kir. Tora Sûriya Mafê Mirovan dibêje ku di çarçoveya 22 rojan de 155 kes li Idlibê bi destê Rûsya û rejima Sûriyê jiyana xwe ji dest dane. Her şad û bextewar bin.